Guys, so welcome back to a new branded video. Ngayon ito no divor kaham. Okay, ini tekai sa moi. Ini mukbang kay paneer. Tong doi ko. Kita paneer just and some few soyabin and a white rice. So let's go. Oh, one more thing. Mo sing kasak tong do. Kita tong ta so ngali kan kay spicy bi. Let's see. Let's go, bro. Let's go. Okay. Cảm ơn. Cảm ơn. See this red chili. Mồi soyabin muya tong do. Let me show you. See muya. Then dal mix up kasong aja. Rồi, so thì xong rồi vào video gửi ra hãy like kênh tao subscribe tao đấy, cho comment kênh tao được cả. See you on the next video on the blog. So take care and goodbye.